jinja jong tua jong ka dome portion bomot kepada jong ka central wing kala hak mahaka si ini asisten but jinja ram penuh sibuk dengan apa but adin bang jo jinja yo tip bang jing tua jong ni kedum lalong kala berbagai jujat jongkar kalau kemarin adin ini pandap urut ya ki engineer ki officer ki badai jongka building department jongka building section di badai paper di badai banjungo ya ka construction sampai ke assembly mine but mana-mana ini kita lihat ya ke banjungo ya ke site setai kata bang lapan itu ya konsultan dari kontraktor atau PDA but nama kerjing pemelakuan pun konsultan atau kuat atau biang kepolisian yang terjadi delay dan flight yang terjadi komisi nalak mandai tentang bakti setai dari kalian jom officer jom PDA building kita lihat jom mereka tembakin perlah manlap ia tu mana tahu jom kerjing hak dum jika pemalong itu baik kata apa ada sisa kayak ya smooth baru kau kerjing dari monitor kerjing jangan setai kalong ban pintu kena bah dunia ya kerjing kerja dunia ketum pokok balabu nak kalian jom ke department nak kalian jom kontraktor boleh benda di situ apa on time ketum ke bar chat ke balabu jadi nanti nama kalau penting kena ya kata nama apa yang kuat no ya kawan yo kata kata rule tu jangan apa gajinya kenduk jom pi begini konsultan ki ong pun no ki ong balaga tai biang ya kini ka dom ka long ka bobit ni em bat laga dei ban ya mat sakat no kan simpua nah kalian konsultan balaga ki ong halal no tu ngan hon hado balaga kata audit kena ai report ni dan kami ya ka ba ninwat ya katulong jom gadal ba manu ban haban simi le dikti alor tani ka jiktua jom gadong ta kalong ba pada ka ba arpat hadin mangi ladap penwat ini ibaro pat bangin tengnya ka jin snai ya gani ka bending de bandon dekat third party audit haka be de bat structure ka balada sna ka bakram jot but ya kita wing boro akli kamut ke left wing ke wing ke right wing lukunjo tiada kata insalah ban pekat ke ipat bagi nanya semua rock dia ke sahara ke ka jinja aku belum yang belum ke jinja ban hong ka thung dia ka kun hong ka ni bakal bon ha jinja wa ban thung dia ka kun hong ka ban nak ka daw kan rai ngal ong tan ba ngin hap ban wat ya ka daw tenrai jong ka jing hap jong ka nika dum kabamot kandang ka kenhun tokit lada kalong da kadu ko bodiru ka bangin lap ya ka jing sisa kata kalong bangin hap baik tamba han hap manbu igani hapo ka HPC lesai ha ka bangin sa ai ka briefing ni members member lang to ba kinyo mani bakat buat ni ka actually ki dah ki kedau ni pi ong ba kowe de ke jing kela jong kata ka jing penwandur ke design ba apa ke jing dunan kalian kontraktor no apa lu kom ki koi setaban ayah tak ada kalau mitang kita tidak ndon daw sudah mulai kan ke ba penong ki nama bakam don atwi don em ka building ke design tai ka pung jing sutu jonga ka jing tip jonga kum ulema amde technical nama kata ke building kalau highly technical kamu mulai tu susnagi kalau don ka technical kamu kecil nang jentip joki beliau kiba design ni kata kamu kalau highly kalau ha nama
company ka kerja structure kawan sina ada ke dom kami shu structure ka ba manumala kawan syete kat bama dan kami highly technical kawan buat engineer bamu mala bamu ngak langsung tu belum deh engineer ba smart ba kami sempang kami di bagian itu ibadah baik bagi badai ban jungok ya ka construction hang tay ko ka assembly mai but menai kira le ya ka ban jungok ya ka site cetai hak bang ngalapan tibru ya consultant ngambil kontraktor atau kini kiki but namal kajing pamlawan po yung konsultan hakapuar ka babiang bapo islam tanjanmin namal kajing delay yung flight na do Delhi simula banlit lang bat kisatay dari nakaliang yung ka officer yung ka building kilalik pencuma ka tambah kimpat la banlap ya kanu kanu daw yung kajing hap yung kanika dom de dan atli hindi ki ba gaban pe ba chwa kata na kalian jonga la Chinese sab abu ya ka banit ban jungo daladi ban inspect daladi ya ka jingjot ba de jing long jong kan de jing tua Mr. Kharwi baji support side ba ngala pentim yo chief minister banjir rangkat but yaki member bakit khot jong ka high power committee jong kanika building ke bakit sedang nado ko power ke baniko bala initiate the speaker ha ko power ha ka banjidon kat le shine na ka benta ka jili jungo jong ya kanika jing hab jong ka don la khot lang yaki officer ibadai pe ya katai na kalian jong ka department bagi ni lengkap kontraktor bak kunjuru ya konsultan ubadai ya ke designing jong ke construction te hak bamentah hing susu nak jong aba don tang apli igi kawai kala bandon ke jimbakla nak kalian jong ke design ya ke construction bak kawai pat kalong kala bandon ke jinduna nak kalian kontraktor hakawe debat ke construction ya hakawe design kalau nak kalian jong design associate consultant balik mau nahapan create ada kadang judungan ta pada kalian ke construction part kalau kalian kontraktor bat di monitor di bapak ini tray hang tay po assembly